abarukutera tocho mbyo butegeki nibagira ngo umucangeke na munongo muri yankore naija kusya % ya 85 y'ubururu ahabwo bushagico bwayineyo shangere this time ahakubarayo ukwezi kumwe na nesandi birufutera karuru twashanga ngo standing za Curuhura district ahakaruru ka M7 bine capacity yo kutera his excellence Yoweri Museveni obuchweka 98.7%. Echo ni chereka ngo mobilization chone gendo mishe itkorire research twaza kwika kutera karuru Curuhura ne basa kuba yayongera ha % yagera hari 98 yashikere ahari nka 99 because president taka campaign ingere kunu so ejina % itfunde even na no mukuru wihanga atakizere umucanga cha ankore campaigning. President Museveni ariyo namariro kuronda karuru ke2025 umucanga cha bukizi bwa musho wihanga aha abantu bamorekera ubushagiki bw'amani hija hazamu ecanga ekisinjoro okwe president tsangira abantu bine capacity yo kumuha obucweka 9 na mushanju aharigana ahiri research ekorirwe then hija hazamu ecanga echa Rwampara district ya Rwampara ijo ekamuhereza obucweka 9 aharigana hati Paul Nzereka ngo nubabasa kumuhereza obucweka 92 aharigana na district eyibanda nayo ni ndebe ryo mu 90%. Okuchondozo okukozerwa ba Act Times Uganda ebintu babyegekera enshongeze rumwengeri ya NRM eizire neburirwe rugirireho na bamwe okorugombe bine bindi barukwegita hari NRM. Omugandi State Minister wa Public Service Grace Mary Mugasa obuyaba nabuganaho nabantu hamwaro gwa Kamena omugombora yandayiga hanyanja ya Albert arukwetegereza enshongeze rukubashasha no kubakunga kushagika President Museveni nagira ngo kujuba kubine cishe nyanja nahabwe cyo butimbo butaraha mutindo buzubirwe man obutimba butukugamba ngo butimba bubi kandi nituragira babukwate tutasema washike hiyo kamba kada ba URN bakwikiriza mutahe mu Uganda tena URN nakubali katimba ingia abebembeza barimo umunyeshengero wishaza ryabo yaga West Think Simre Barnabas bagambira Minister Mugasa enshongeze rukushasha abantu babo Kirokino the soldiers are on our side but Kirokino is our holiday in India. Kurora ngo we have soldiers on our side. It's a big holiday. Baitu batukozire kubi muno. Omunshongeze ndi Lieutenant Kano Mase Tukahirwa umudumizi wa Fisheries Protection Unity yichereza abantu kugaruka mubaka bano bajuba bitu yabashabo kujuba kurunji kakati sai katwandire wamu acha tushikane mkono pamoja tutumike pamoja operation zikendere ko operation ipumzike kidogo. Ndi Stuart Twino Mujuni na Thomas Tumwebaze.